ele ka kaua nga ise mistake no excuse ole afai ole level le kupu kongo ka kofa nga maro le level mo lunga le press secretary ole level le sau se lang failinga o nga ka mo ye o por mea ele fa ka winga nga renga por mea o mga fa ka wa la nga renga por mea ele o ma fa le mea masangi ngo kupu ele la ale fa ku le o fa ya so le fa malolo e fa su nga le pisasi le whaurulunga o le media ale malo le press secretary le malo ya ona e pe ya tangia maile a taua o le lava o faisa ili linga msuenga e tusai o le vaenga le sa lona sasi il fa lau i loina o le tūlanga i whiwhiringa o CEO so le sefu maraloina le tau por kulanga le wa lenga fa ai lo le parmia it shows for le how serious le mele o kupu awa o suspect ko so fa malolo ai e ka fo le ako le level ye le luka pude ele como se ia le press secretary le mele a monsieur me wa fa so wanga si da fia le process le kapinga kama le palmia malvangle ele ka kawa nga ise mistake no excuse ole afai ole level le kupu kongo ka kofa nga maro le level mo lunga le press secretary ole level le sau se lang failinga o nga ka mo ye o por mea ele fa ka winga nga renga por mea o mga fa ka wa la nga renga por mea ele o ma fa le mea masangi ngo kupu ele la ale la fa ku le o fa ya so le fa malolo e fa su nga le pisasi o le recommendation al pisasi e loai ia ko fengaranga ma le ko fengaranga o la ko kongi fa ya so le fa ku na fa per pa mi o la kongi fa ya so le ai o le level le il mesele ele con kupu ele te tau ele con kupu mana tu mai anta to wo I uputu sa ma tu fa masiasi ya ele press secretary fainga malo o pumongi o ma tu fa masiasi o le winga le fa matalanga o manga o ka ule ku le kanga kanga filifili pisasi ai ka ngofi ai ko sui e kapingeka even though o ko finga ngeye pule he kapingeka to va ai le mo tu singa le anga ma le mo proclame le anga le o fa yengi e fi o ifo ile mafu anga e fi o ko e fa sa o me o pio ona mafu mai na fai malona mautino o kere le fa peka fa ko sia levanga o wa ngangi mo pisa ku pa inga ke ngei kasi dia kan kau levan kau ngapesi o tau sila la sambo e sili le pui ai lolea konfikia ne ko konfik o anela leva na matu samalai na tu kasi dia avesi langa foi ngo uloa I've seen it with my own eyes le mengo la ko sa mo kai mi for the media o le makua fa ang kulua fa au le ngo le ko ngaka HRPP maros so o kere fakua la skala e ata o kere fakua skala ngo I witness for my own self kai mi ngo malanga kwai kai mi o makua ko fa sisi nga fua lo aferua kasi lo aferua ko ko sanga so malanga isamo nga o wilo ai kai mi wala kia o ngor ma va fero lo ai ngo ulo amo ka fai le fitau o le tangata foi le na pa u ai lalo le standard o ofu masonga fasa o lo ila ku skala ku official palmia taka te tonu wala ne tu sisi la mai ole me fole ku so lo nga fa ai lo kan fiti pisasi o be singa nga nga fa ai lo inga kan fiti pisasi ai ku kan ka le fiti ka pinika that's how serious this is el mero ku pungi ai ole si foi me
nga maka mai lava nga fai press conference le afanga ngele al parimia o me o mangi kau nga seking fa mangia o nga foa o mics o me uma langa press conference al parimia ya a fai fesile la afanga la kuskala e ka fa longo e ka le longo e se ame ala inga le o nga kiuki kau ave ia e le insi o nga kiuki kua e se mai kiuki papiko ia a fai wa kofi a ka ianga luanga fai ka ngo fai mo kwa fai le la ko inga ia wogi ka le ngai ngal fai nga malo la tonu le ya tawa ole a sisile nei sa moa a o fai el fa nga ku lo e alo la auli al mali to ana ia press conference te mi le fai mai utel mo te sa moa a fai e alo al palimia kulo ai le evem parmia ta yo le fast ole matua mana ya silia ku ngale e o ofisili a kali e mangingo mai le sawanga e o ofisili e makua fa solo le ye kama kiki to lo wa le ano le ole fionga parmia e ka penga le mai nga e fe ave ai ke vai pasi solo fa ye ofisili le fa ofisili le ai ole mela tuki ai nga pale mia loa ma se e kui kai oi foi loa kama sa oia kama ia le ngai mea oi fo loa nga alfa adu vai longo ngo fo siri aku longo fo pale mia ya e rifo na ole no fo pi fa sa usili ma tu loa ai so se ai ke sila le ya to a to sila nei i press conference e fa ya papalangi ele sa fa ilalo ele sa fa ilalo se kanga kai fa se ele sa fa ma fa mai papa ora nga kai milia and make sure make sure everything he observes everything make sure ele se si o hangi si me o fa ese mai protocols ma me o le processo me mai kongu kula fongo kongu e ao ai o nga pay attention uma kanga ma muri kai hala fua ko kongo official parmia ai ako sila ngi FA press conference e ngofo nga pe vai langa ngofo le si po voile kama kele voile ngofo le nga ai ku fau kanga kai ye isi kai ai masiola ai le ore sao ka u to te ya ngi kausa e wo su ye ofu e wo su ye fa le ofu mana ia tu lo fina ngalo fa dio iskanga le ngai vai ao ia media isia ku even ya mako o skai dile makio ai fakarangua pale mia o usi ai sia wera o kele fia ya laksen po le asa o paki ai le ma faingo ola ko show disrespect ongo ofu ulo fa ala wasa ka ke ala ko makaika ai ma fuanga kupu o tangata ele lengo vai lang tipas o me uma nge kong fa kong mai ko maka ku ilalo ele foi ni maka an kanga ka o fa pe ko wala nga ele prescription na classes ia fai nanga la si di lungo ele ka kau o nga fai le la kopi umba ba ku le pare fai ko le parliament manga press conference no foi aku le pa ele ka kau nga fai nga ta classes si me fa pe walang foi o ka fai ang prescription e fai fo nga maka pa pio banga waru fa fo fai le ta class ar ko ngol fai maka por maka le fanga ai mo le au kuskala ele ka kau o nga silia le maka lungo le fa pe a foi lo te fai atu o mea ma fa ta inga o fa ka o ko sila ke maka le ku lungo lo ko sa va Malaysia o le si taimi wa foi le mele o tu portal no to fa tu le to tu sala wa makanga fa pe e pe foi le fie fai mengi wingo le au kuskala ya ngo ka lang nga ku ka up ai fa ali mai ai male ola vai tu lo male ola nga foi le pe le tu mama fakamala wa ka sini wa ka fakamala ele roko keli kulo pena te vai tu foi la e na isi au la ti to lo na sa nei ma
a fai e avakur ma ku ala lo mo ko sila mai ma o fu e fai ma fa kai kai ai to soro musa pe ko ke fu wala ngai le o ango kele la venga o fu ele ango kele ya o ko mesidi le o mana ya o ia ile o suspend it's not enough kudi fai nga malo fo va ku seskan ka fo va ku seskan ka ke lo alo ia mfa ka au va ku lo ke vai kero mo kuskusinga kele lo pesa a kuskusinga share so ilungo page si le mai ngai ya ai fa rongo ko ai sa manga mea we don't know ai wala fa foi a fa yo le ko inga untidy de wala nga kasi de me e fa yer kan ka isari or ma kwa fa nga ero lava ko mai fa nga ero ele fie ro nga ka ele va ku fa fonga me re tunu na fa pa yo la ma a fa ila e mongi kuskusinga ye mai singa me fa pe mai e fa yer kamare me ya ele ke foi la le ango ila e ma le dress code ai or ko la lo le avatu mo o to faftai nisi ya sa faftai mai e kan kali to om fafkai mai fakai ma ka o ngor ko la lo a fai ka ke li wa ka ko ngar ko fa ka ya e o fa esa mo if we lift that standard up le vai mai o fafo I ka ko kuskala yes o se mele le ngar vai ta u ia mai la tala le tu faiato ele ta tau na tu lo lava e ta tau na fai le le pulitasi la e Samoa e ruaku waie oi a fai o le kau ke ngau uma e promote Samoa ta tau na fai le le la e are ngapi o lai ke le lu wala nga e malu ruko ngo official par mia e le fa pe nga sa wala fa foi fa kali o mar ko fa sa mar fa ringo kau au fa tali o mar na me i fa fo tau ai alu tonu at least show some respect to my mea. Yeah. Our sapa mele Jaws, my management, sapa mele Jaws, my co-council. At least prove my okoya. You can if I go for your email ngoma si afa mun vai ni si fo ngale. Ale Jaws. Nana to vai tu. Langa lela pe ile mana tu foi le fa pe. Ia la sui foka ko fongo kala la le awori ngoi foi le faari mai pere o la fa ina elo tulo faari mai pere o la ngale le fai fale e o mai e o foi ngo u wa ma fu na kava tulo o buka o kingo e ma fu nga fa nga mai le maka ka vai no ngoro ona foi o rashi o ele fai fale le u sabe me oro ona va tulo lo tamal na tau fai ma pise kuinga foi le tau ba se sila o kinga matur nga ru sisila ya ameseni fai tulo le fionga ya le lua sisila ya le lua le au le tu le se rengi maka o fai lunga o longa sei o longa dress malanga por kasi vai de manga ya vai ye e lo le ya tangata ole kasi le me le wa e mai te le au fai maka ai ma fu mai nga lo wa tu sta la nga le va pe foi tau te tau le pua mara foi kuskala lenga man ko me foi li ato e ides kanga kalanga halu e fai nga news ya o sa o ka ko wa to be honest e vela le la asa le la so la la fio ai fa foli ia fa fonga ai sa ka ka ur kanga kale fai le press le media ye se apa foi le pose me foi le ya o ma pe ye se faka tu lo ya tu uma to mena I wa uma menga fa mo le ai ni me ia fa ka ki ia uma ba ia o ngai lo foi la ia le pe o ka ko pe ai fa singonga ave si uma menga I ko ka ba me ia le fa ba so wa mata la no ile tu langa le ona o le wa fu mai monga le fa le kom o le ale monga ele ile kai ka ia le press conference o fai tau atu I si fai ti o ngale nai a mai le sila I kiki ngale atu al tangata fo ile foula na tustusi tau fa le ngai fast o fai tau atu ai lai le me le me ko ngale nga fai lave o fai tau atu o matua I tau tin kusa I longa ma fau makua musu ale malo fa mai wa makua musu ale malo wa manga or malo e au watu ia se tangata fo ile le kai ku kusale ma fau mare makula nga o nga sa yel par mi ma ai al tangata le na te faia ia le sauninga le e dise orka me kiki wale fo nga fa sa ulo mai runga I ma e nala no faia tu bela le lo le lia
me a kong wa le o lo le le o lapi le la o mai ni aka ka foi fenga ruenga se fu mar lenga ka de fenga la de lo na pues e fenga ruenga fo le profession le tu lango se fu mar lenga la le wingo tala le utito fetu le la o mai lo fo mai ya la ngol ma lo ile ya manga yen kan ka fing fai lo ngala ngai lengi la fai lo ma talu le mea le di le fai paso ia asiaka ma ke ele se la walo o manga ku ile kawa o failonga kawa kuspas o ngasa su e ngalo nga so ia paso ngi mo si le ku kawa fa baongi piko ko kuspas ele fa pela ko ko ka fonga le kuspas a ia fa mo fa baong piko ko kuspas awai le ai ma se nga kuspas ma tikri ai le fa baongi ka